teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi nih teman-teman ini. Wow, sebenarnya kita ini ada di kandang kerbau nih teman-teman ini. Wow, karena suasana habis banjir. Wow, jadi seperti ini nih keadaannya nih teman-teman ini. Kita bisa lihat, wow, airnya sangat bersih nih teman-teman ini. Wow. Oke teman-teman, sekarang kita mau mencari si ondel-ondel nih. Kira-kira ada nggak nih teman-teman ya di tempat yang banjir nih teman-teman ini. Oke, coba kita lihat dulu di sekitarannya dulu ya teman-teman ya. Wow, suasana di sini dulu teman-teman ini. Air mulai mengalir dengan jauh nih teman-teman ini. Wow, kira-kira kita bakal menemukan apa nih teman-teman ini. Kita coba dulu nih teman-teman ya. Wow, wow. Ada ondel-ondel si cantik ini nyeblung di sini nih teman-teman ini. Wow, 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 palanya hampir copot teman-teman ini. Wow, ini rambut ondel-ondel teman-teman ini. Wow, dia kelelap teman-teman ini. Wow, oke teman-teman ini. Wow, hampir kejeblos teman-teman ini. Wow, di situ sudah ada unyil teman-teman ini. Wow, unyil siapa yang menolongnya nih teman-teman ini. Wow, ini sudah ada ondel-ondel Pak Dokter teman-teman ini. Wow, mungkin mereka kebanjiran nih teman-teman ya. Wow, oke sekarang kita cari lagi nih teman-teman ini. Wow, kasihan kalau tidak ditolong nih teman-teman ini. Oke, coba-coba teman-teman ini. Wow, ada lagi nih teman-teman ini. Wow, mereka terdampar nih. Jangan-jangan mereka kebanjiran di rumahnya nih teman-teman ini. Wow, sampai terkapar begini. Wow, coba kita cari lagi nih teman-teman ini. Wow, ini sangat luar biasa. Ini banyak sekali saudara. Wow, ini lagi teman-teman ini. Wow, wow, banyak sekali teman-teman ini. Wow, coba kita berhitung dulu teman-teman ini. Kita sudah dapat 5. Wow, coba kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kira-kira ada lagi nggak nih? Wow, 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 wow. Ini apa teman-teman ini? Ini apa teman-teman ini? Coba kita lihat teman-teman. Wow, topeng ondel-ondel Pak Jenggot ikut juga. Wah, ondel-ondel Pak Jenggot ikut juga teman-teman ini. Wow. Oke, coba kita cari lagi yuk teman-teman ini. Wow, gimana kabarnya si Mances ya teman-teman ya? Si Mances jangan-jangan. Wah, wow teman-teman, kasihan sekali si Mances nih teman-teman ini. Wow, lihat pakaian si Mances sudah kotor teman-teman ini, si Mances nih. Wow, kita harus menolongnya nih teman-teman ini. Wah, bayi Mances tenggelam teman-teman ini. Wow, kita lihat teman-teman ini.